Amahoro y'Imana aho mudukurikiranira hirya no hino mwese abumva ururimi rw'ikinyamurenge ndetse n'abumva ururimi rusa n'ikinyamurenge turabiyegereje aho bwije ni mwiriwe aho mubyutse ni mwaramutse. Uyu munsi wa none dufite umutumirwa kuri telefone ariko nanone mbere yuko twinjira mu kiganiro cacu wowe utarakora subscribe cyangwa se sabone reka utwemerere mu kanya gatoya ukore subscribe kugira ngo dukomeze ibiganiro byacu by'uyu munsi wa none. Ntabwo ninje nyine turi buze kuganira ku bwicanyi bukorerwa abanyamurenge muri rusange, bityo rero twabatumiye umutumirwa mwiza. Reka wihangane ukurikirane kino kiganiro. Umutumirwa wacu ari ku murongo aratwumva. Mwiriwe neza umuvandimwe turi kumwe kuri telefone. Mwiriwe amahoro muzukanye ayiwanyu. Amahoro n'amahoro nkaba nawe. Tubyutse neza hano mu gihugu turimo. Aba mwebwe aho ngaho mu gihugu mumerewe mute? Natwe turi amahoro, turakomeye twese muri rusange. Ndabona na ubushuhe bwari buhari butangiye kugabanuka, hameze neza ubu ngubu, hameze nka kirima y'iwacu. Turakwiyegereje hano kuri Kivu Today News, nibwo bwa mbere twagutumira, reka tuguhe ikaze. Murakoze cyane. Kuba takuzi reka ubibwire kugira ngo dukomeze ikiganiro cacu mu minota mikeya kugira ngo tukurekure uje no mu yindi mirimo. Reka wibwire abantu badukurikiye. Murakoze cyane bwana munyamakuru. Amazina ni Musabwa Ricardo. Ndi umunyamurenge, umutusi wo muri Sud Kivu. Ndagira ni nkuko. Nuko urakoze cyane. Hanyuma rero Ricardo ndibuze gukoresha iryo zina cyane. Hanyuma reka twagiye tugukurikirana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri social media ugenda uvugira ubwoko bw'abanyamurenge. Ikibazo numva nakubaza mbere yuko twinjira mu magambo nateguye, abanyamurenge kugeza ubu ikibazo cyabo giteye gute? Ikibazo cyabo ni gute kimeze? Wagisobanurira undi muntu no kugira ngo nutaracyumva abashe kucyumva. Ijambo ni ryawe Ricardo. Urakoze cyane. Ikibazo cyabo uko giteye, uko cyatangiye kuva 2017 niko kigiteye, gusa cyagiye gifata indi ntera. Ariko ikibazo ni ukwicwa, ni akarengane, ni ukunyagwa, ni ukwangazwa. Ariko twigwaneho hari ibyo yahinduye n'umwanzi ku buryo atakibona ko abigezeho. Ubu turi mu ntambara yeruye yo kurwanya leta, dukuraho ubutegetsi bubi bw'igitugu guhutaza abaturage bamwe, ukumva ko bamwe bagomba kwicwa abandi bakabaho, ukumva ko bamwe bagomba gutoneshwa abandi bagakandamizwa, ukumva ko bamwe bagomba guhabwa agaciro abandi batabona. Rero kubw'iyo mpamvu twigwaneho yageze ku rwego irarambirwa, ivuga ko itakiri twigwaneho. Ubu yabaye icyama kiragwana, nubwo itarahafata hose aho twifuza. Cyane cyane aho twifuza ni ukubanza kubona bari imbere ahantu hose hari umunyamurenge, kugira umunyamurenge wese agire kwishyira ukizana. Umunyamurenge uri mu Bijombo abona uko amanuka i Buvira, umunyamurenge uri mu Minembwe abona uko agera i Fizi, umunyamurenge uri mu Bibogobogo abona uko agera i Baraka, umunyamurenge uri Baraka abona uko agera Uvira, ugeze uri Uvira abona uko agera Baraka, abona uko agera iwabo mu Bibogobogo, abona uko agera iwabo ku Ndondo. Icyo nicyo kintu kigisigaye. N'umunyamurenge uri Uvira ntagere Bukavu. Ibyo byose nibimara gukemuka, izo nzira zigafunguka, tuzaba tubashe kubona kwishyira ukizana
byibura nka 80%. Enda dusigarega ahandi kure ndimo kumva za Kinshasa dufite ibibazo dusa n'abasangiye n'aba badutoteza, kuko abaswahili phone bose ntibabumva, ariko baviriye bakaza bakadukandamiza bakatubwira ko tutarabene igihugu. Ikinshasa bariya bose babita abanyarwanda. Rero muri make icyo nasobanura ko mu ncamake ni nk'uko mbivuze, ikibazo cyacu nuko giteye, ariko niko cyahoze, niko cyatangiye, ariko hari intera cyafashe, kandi iganisha kuba nziza, iganisha ku musozo iba nziza cyane. Urakoze cyane Ricardo. Ukiraho ku banyamurenge mu by'ukuri, reka nanone ngaruke kuri iki kintu. Abanyamurenge ko baricwa, ni nayo mpamvu twirwaneho yahagurutse kugira ngo ibashe kwirwanaho kuko izina ryabo nico risobanura. Ariko iyo dukurikirana ku ma social media tubona hari abanyamurenge bamwe banenga leta aribo baherereye mu ruhande rwa twirwaneho, kandi ugasanga hari n'abandi n'ikindi gice kinini, ndetse yewe hariho n'abari muri guverinoma ya Kongo b'abanyamurenge bashima leta kuzo ikora mu kwica abanyamurenge, kabone nubwo batabiserura, ariko nico gisobanuro, niko nabivuga. Ibi bice bibiri byazatuma mu gihe bikihari umunyamurenge yagira amahoro. Ni ibiki wabivugaho Ricardo? Ndaheraho gatoya, haraho gukosoraho kucuvuze, ntabwo ari ibice bibiri, kandi waruvuze ngo igice kinini. Nta gice kinini, abanyamurenge bose nitwigwaneho. Ni kujya bavuze ngo izigwiriye zigwiza amabara, tukagiramo bagize iryo bara nyine gishasha ry'ubugome bwa gisegeti baramushigikira. Cyangwa se tuvuge ni kujya bavuze ngo nta muryango utagira ikigoryi cyangwa ikinani. Bariya abantu ni ikibigoryi, ni ikibinani, cyangwa se ni za zindi zigwiriye zitaburamo, zigwiza n'amabara. Nimba abanyamurenge turi miliyoni y'abantu cyangwa miliyoni 5, tukaba turimo abantu 5 cyangwa 50, urumva ntabwo ari abantu benshi. Gusa ikibazo cyabo bose uko bangana, iyo baba kuri media bakavuga ayo mafuti yabo, bakavuga ubwo gushanya bwabo, ariko ubundi mu gushaka ibyo bavuga none ntabyo ndi mu kubona, kuko ibyo twababwiraga byose ninga kujya bazavuga ngo ibyanditse byose muri Bibiliya, ngo ibyo Imana yavuze byose, ngo n'ibitarasohora bizasohora. Ibyo twababwiraga byose 80% bimaze kubaho. Hanyuma 20 niyo itaraba, nayo turategereje ko izaba. Urugero nguha, hari ijambo General Makanika yari yaravuze, ndi mu kubona nejo biriwe bagatrendinga ku mbuga. Yaravuze ngo intambara abareberereye bene wabo ko bafite ubushobozi ntibagira icyo babikoraho, n'ibizarangiriraho. Tubona ko yabirangirira kuri Bagasita, tubonye induru yagiye imuvugirizwa. Rero iryo jambo ni kuko nari mbivuze, n'ibitaraba bizaba. Ariko mu by'ukuri abanyamurenge bari mu ruhande rwa leta nimbarwa, n'amazina yabo noyavuga kandi nta n'uwo kwibagira. Rero byumvikane neza ko ari bake cyane, ariko nubwo ari bake baratubabaza, bavuga ibintu bikashengura imitima yacu, bikatubabaza. Ukavuga ngo ese uyu uhawe uvuga ni mwene wabo n'uyu uhawe wishwa, uyu uhawe uvuga ni ababyeyi be bahabishwa, uyu uhawe uvuga n'inka zabo zanyazwe, uyu uhawe uvuga unamubaza muri bariya bose ukababaza, ntawe ufite umuhana w'iwabo ugituwe. Nimba ari umwe kibogera babiri. Urakoze. Reka duhite tugenda kuri iki kintu. Uvuga kuko wowe ntabahari, ariko nyamara baragaragara, barahari, nubwo tutabavuga mu mazina birazwi. Ubu nidushaka tuvuge barahari ariko ni bake cyane. abo bake bo mubafata nk'abanyamurenge barimo barashaka ubutabera cyangwa bafatikanyije na leta mu kubica?
nta butabera bashaka kandi tubafata nk'abanyamurenge. Reka kuba umunyamurenge si izuru, kuba umunyamurenge si ururimi tuvuga, kuba umunyamurenge ni umuntu uzi ikibazo dufite. Kuko nimba umunyamurenge ahagara hariya Bujumbura kohereza drone ikica abantu mu Rugezi, uwo se ni umunyamurenge? Uwo nguwo tumwita umunyamurenge. Nimba umunyamurenge ahagarara hariya, nabonye banjasiko ejo bundi baba bavuga ko nta kibazo abanyamurenge bafite muri Kongo, ahubwo ari leta y'u Rwanda izi biduteza ibibazo. Hanyuma umusirikare wa leta yatumwa hariya bakamwamagana bakavuga ko batamushaka, ari umunyarwanda, ari umututsi. Ubwo rwango bakagwerekana isi yose ikarubona, namuhamiriza gante atayababwije. Rero kandi bano bagabo bose mvuze ibo bazavuga ngo ni abazarendo. Ibo hano Banyakagara bavuga ko ari abazarendo, n'ubuno gushakira audio y'uwitwa Gakunzi muri kumwe muri Amerika, agaya abazarendo bagenzi baranababwira ati munyibuke ndi muzarendo mugenzi wanyu, nabagaye ku bigikorwa mwakoze, kandi muza munyumva kuri social media, muza munyumva audio yacu. Wenyine arivuga ngo muzarendo. Rero abo bose bakorana na Gisegeti, kuko Gisegeti akorana na Kagara, agasura agakorana n'abazarendo, bose ni team imwe, cyase no bita abazarendo bose, kandi nta n'uwo rihakana. Kuko ntiwahakana abo mukorana, tibishoboka. Uti abazarendo, reka duhite tuja kuri iri jambo urakoze. Abazarendo turahita twinjira ibuvira kugeza ubu nyine ikiganiro cacu niho kiri buze kuremera. Ubu byifashe gute ibuvira ko abazarendo bahakanye ndetse bigaragaza ku masocial media kuko batashaka umwe mu basirikare boherejwe na leta ari we Brigadier General Gasita Olivier. Abazarendo baramwanze. Iki cyo ni iyihe shusho kirimo kiratanga mu gisirikare ca Kongo, ndetse byaba ari imbaraga zigiye kugaragara muri AFC M23 ndetse na Twirwaneho mu buryo zishobora kugira imbaraga? Ibi byo urabivuga hiki kuba wazalendo yaranze Brigadier General Gasita? Ricardo, urakoze cyane. Ishusho bigaragaza ku ruhande rwanjye ni ishusho y'ubutsinzi, kuko nibyo twari tubizi iminsi tubwira bene wacu, twababwira yeme iyi leta iratwanga, kitwanga ngubwo twabaye batwirwanaho. Reka twirwanaho yavutse ari uko nta yandi mahitamo, kugira ngo abantu barice baravuga ngo babe twirwanaho. Hari wari ukeneye kuja mu ntambara, hari wari ukeneye kuja gupfa. Uranyumva? Ndakumva. Nta wari ukeneye kuja gupfa. Dufite ibimuga zamugariye ku rugamba, nta bari bakeneye ko bamugara, nta bari bakeneye ko ziriya nka zinyagwa. Abantu babaye twirwanaho kubera ko leta yayitwica ikaduteza n'abaturage bagenzi bacu. Noneho ukabwira bacu uti iyi leta iratwanga twese, bakanga ngo yaye ngo twe tuyanga. None se Gasita hatangiye n'akaminzobe bariye mu rwego, baragiye bafata Kaminzobe Major, yari umusirikare wa leta uri mu kazi, ari kumwe n'umukoroneri wiwe titirere we, bamukura mu modoka, bamutera amabuye, bamuteza abaturage, bamutera amabuye, arapfa. Bakomeza ikombe, baramutsa, baramurya, bamurisha igishwaga, bamujije gusa ko ari umunyamurenge. Yari twirwaneho ngo bavuga ati uyu turamubonye niwe uzo tugwana, yari ko abakorera. Rero Gasita ni mwene wabo na Kaminzobe. N'ubundi Gasita tibarabona uburyo bwo kumwisha, ariko bo muri bo bakeneye kumwisha. Nejo bundi noneho gaho babigaragarije, sindabona umwe muri bajya bazatubwira ngo leta ni yabo, leta ni imvyeyi. Sindabona umwe aza ngo abwire bari abazalendo tiene ni muceceke, uyu nguyu karabakorera, umuhaguruke bazuha bagwanya n'Sematama, General Sematama. Niba haguruka ubazarendo baje kumutera, ari tayari guhangana nabo, akagwana nabo. Rero Gasita bari mu ruhande rwabo, nawe ko baramuziziki, ko baramuziza gusa ko ari umunyamurenge. Niyo mpamvu rero Gasita n'aba Banyakagara bose bagomba kumva ijambo twirwaneho, bakaryumva rikaba mu magufa yabo no mu misokoro. Abatazo bazishwa urupfu rw'agasuzuguro. Sematama tiyovuga ni general nawe de brigade kimwe na Gasita.
sematama tiyovuga ngo abazarendo bavuge kuko iwazovuga isasu n'ubundi abazarendo bahunge hariya kandi mu minsi ya vuba uzomubona isi hari Uvira bari abazarendo basubire mu mashamba abandi baje za Tanzania abandi baje Burundi gucuruza ubunyobwa rero bene wacu reka babone icyo nari mpangiye nagiye kuri nge ntacantangaje na kimwe kubande Gasita kuko nari nzi ko bamwanga ahubwo bene wacu yenda gibo nibo byotangaza ibo bari bazi ko babakunda yenda nibo byatangaje ariko njewe waruvuze uko mbifashe ntabitangaza kurisha kandi byaranshimishije abazarendo gukorera Gasita kuriya bakamusuzugura yenda bizatuma atekereza n'aba bene wacu batekereze neza batekereze kabiri. Reka tugaruke kuri Gasita Ricardo uranyemerera kuko ikiganiro cyacu kiraba kigufi. Gasita ni umunyamurenge ariko uri mu gisirikare cya Kongo ubu ari Buvira niho arimo arabarizwa. Ni izihe nyungu zo kuba Brigadier General Gasita ashobora kwemererwa gukomeza gukorera hari Buvira? Umunyamurenge abifiteho izihe nyungu cyangwa se umunyamurenge ni kihe kibazo yahura naco mu gihe Gasita yakomeza gukorera hari Buvira? Ta nyungu tubifitemo Gasita gumye hariya ahubwo Gasita gumye hariya twabigiramo igihombo. Gasita yazanwe hariya n'abarundi nibo bamusabye abarundi nibo wohereje muri Gatama hariya kumurambya. Gasita yarafitanye contact na Munigatama zoza murangira ahantu hari amaka yatwigwaneho. Gasita yaguruse drone Bujumbura k'umuntu uza akarere aze kwica bene wabo abanyamurenge bo muri twigwaneho. Tugize Imana bakahamukura impfu zacu za drone zogabanuka. Nahaguma tuzahangana nabyo n'ubundi twari duhanganye nawe tuzamusinda tumusindane na bashebuje ariko kuba kwa Gasita hariya cyangwa kuhava kwiwe ku munyamurenge ahavuye n'izo nyungu keretse umunyamurenge nyine uri mu bajenesi wakagara ushaka ko bamara bene wabo nahaguma n'izo nyungu zabo bajya bakena kubwiye ariko nahava twebwe harimo insinzi zibiri aturaba iyi drone iraza kutugabanukiraho kuko simbona undi mu general uzaza hariya yenda uvuye Kinshasa uvuye Equateur uzotekereza mu hantu hose hafashwe ngo atekereze kujya gutera ibitero mu Rugezi. Mu by'ukuri Rugezi habe n'abanyamurenge nabo bahaba hamenye ubu nyine kubera izindambara zibaye hari abantu batanahazi niriya cyane inyuma yo mu Minembwe n'ahantu mu giturage n'ahantu batagituwe n'abantu usibye kanyine zatwigwaneho ariko kuko bari ari abanyamurenge bakeneye kugwanya bene wabo ni nayo mpamvu ubona abazarendo bamwanga leta ikanga ngo hagume nuko izi nyungu imufiteho hamwe n'iyi leta ya Ndayishimiye nibo bari bakeneye Gasita nibo bari bamusabishije. Tugize Imana akahava hari ndabivuga mu buryo bubiri turaba tugize Imana ku mpamvu yuko atagomba kutwikira abantu niyo drone ye mbese strategy yabo izaje hasi cyane mu kugwanya ruguru. Indi mpamvu ya kabiri tubigiriyemo Imana ni ukugira ngo ababene wacu babashe guhumuka amaso ahereye kuri wo Gasita ukageza ku Munyakagara wo hasi utazunavuga wa undi gusuzuvuga ngo naje ngozanye umvije ibyo bazavuga ngo kumva nkaho bifatika uwo nawe Gasita mubera kabarore. Utekereza iki ko sinzi nimba nari nguciye mu ijambo oya narindangije yego utekereza iki kuba leta ubu nyine itaratanga itegeko ko Gasita yava hariya cyangwa ngo hagume byeruye kandi ntiratanga itegeko ry'uko abazarendo bagomba kuraswa? Ibi bintu byo leta iragaragaza uruhande irimo indirectement ariko kubera ikizana intumwa kugira ngo zumvikanishe impande zombi kandi aba bantu barimo kwanga umuntu wayo yatumye. Leta igituma idakura Gasita hariya nibyo ndangije kuvuga n'izo nyungu bamufiteho. Kandi cya kabiri burya bwana munyamakuru ubu nyine utumye umuntu hano iwanje ukamutuma hano iwanje habe n'ubwo yo bari umubene cyangwa umunyina tegerezwa kumuha agaciro kako nzanguha
iyo aje ari intumwa yawe. Rero iyo umuntu aje iwanjye ukambwira ati Ricardo nguwo muntu hari ibintu aje kukubwira iwawe, ni sinabonye umwanya ndabimutumye, agashika nkamwirukana, ni kimwe nuko nokwirukana. Leta niyemera agasita akava hariya, bazabaza rero bazaba babirukanye leta, kuko ntiwo kwirukana intumwa y'umwami, intumwa ya perezida, ngo numara uwo perezida azamenye ngo iwe ngo baracyamubasha. Icyo nicyo kintu, impamvu zibiri zituma leta ishaka ko gasita aguma hariya. Impamvu ya mbere nuko ari we uri ku murongo w'imbere mu kumenya kariya karere bashaka kurasamo k'iwacu iwabo avuka. Icyo ni kimwe. Impamvu ya kabiri nuko bamutumye nka leta, iryo tegeko rituza kuvugururwa n'umufurero n'umunyintu utagira n'inkweto yo kwambara, nubwo nawe amushakamo izindi nyungu. Rero uyu munsi bamusubije bakavuga ngo kuko mwasakuje cyane reka tubakure gasita. Ndakurahiye ejo wazarendo bazovuga ngo sindi mukubona bavuga ngo bageze ngo Repubulika ya Uvira, buzaca bavuga ati sawa, ubwo turi mu kwempoza leta ikindi gahita gikora. Uyu munsi nimutagira bitakwira Ministre wa Defense cyagira leta izosubira kugera hano, turabyanze, tubaye leta yigenga. Ni ukuvuga ngo bazaba bateye ikiburi kirenze kiri agasuzuguro karenze kariya bari babafitiye. Nicyo leta yayirwana nacyo ikavuga ati ni tuzobaga twivuguruje nimbe leta yicara chef d'état major general na president bagafata umuntu bakamutuma bamwizeye ku mpamvu zabo, nibo bahabagwana, nibo bazi uko intambara imeze, nibo bazi ishusho y'intambara na strategy yayo. Hanyuma umuzarende gutakaza kamwanga kamwirukana, namwirukana ejo azirukana leta hariya. N'ibyo bintu bibiri rimwe ntabisobanuye neza, ariko aho tumbura aho usubiza bibiri bisubiyemo nihuta. Kimwe no kugira ngo abafashe mu rugamba barimo wo kurasa iwacu ni uhazi kumunyakarere, ikindi no kugira ngo leta igumane ubudahangagwa bwayo, nihamukura izabibayemo. Abanyamurenge bene wanyu, nuko turabizi nanje ndiwe, ariko abanyamurenge bene wanyu aribo bene wacu, bamwe ntibabona imbaraga za twirwaneho ndetse na M23. Iyo bavuga ngo intambara zatsinzwe babibonamo u Rwanda. Ibi byo biravugwa kandi bikavugwa n'abanyamurenge barimo ba Kingungwa, barimo n'abandi bagakunzi, babibonamo imbaraga z'u Rwanda zihishe inyuma. Mu by'ukuri nawe urahamya nabo ko M23 twirwaneho muri rusange AFC idafite imbaraga zo guhashya umwanzi urimo uragirira nabi ubwoko bw'abakongomani bakaza kubishyiramo u Rwanda. Ibi byo urabivuga iki Ricardo? Izo ni za nduru zabo, ni propaganda zabo, ni gisegeti. Iyo ni korasi gisegeti yateye bariya bambari barayifata. Je nta Rwanda nzi ruri hariya kuko Makenga ni umukongomane, Kabundi ni umukongomane. Mbabarire sinza nshobora kugenda nashyiraho amatitre yabo. General Makenga ni umukongomane, General Kabundi ni umukongomane, baramuzi. General Byamungu ni umukongomane, General Sematama ni umukongomane, Colonel Mitabo ni umukongomane, Colonel Gakufi ni umukongomane. Bazongere kumwe mu Nyarwanda, ibo babazi bazotwereke umwe w'umunyarwanda. Ngere ku mwana muto wo mu escort n'abakongomane. Rero aho bazabakura abo banyarwanda bazabakura. Reka nkubwire, iyo tugira imana s'u Rwanda rukabijamo ntituba tukiri murani. Twogize imyaka 8 u Rwanda rudushigikiye mu bijombo akaba kire FARDC, tuvugisha ukuri. Imyaka 8 RDF kuyizi mu bijombo hakaba kiri FARDC, cyangwa se hariya kuko tuyishaka, kuko tutarabona imbaraga zo kwihakura, ariko tuzayihakura kuko twayikuye no minembwe. None se nta bantu uri mu kubona induru zirirwa zivuga abantu batabaye bavuye za Kenya, bavuye Uganda, bavuye mu Rwanda, nta makosi wagiye ubona ari mu kuba za Kishanga, Rumangabo, Kamanyora,
bariya ni abanyarwanda. hari ico byaba bitwaye mu gihe u Rwanda rwatabara? Titurubonye nicyo kibazo, titurubonye kuko twarubonye twagira imbaraga. None se leta ya Gisegeti ko ari leta yafashe Wazalendo, kariya karere kari karimo imitwe yitwaje ibigwanisho 120. Muri iyo 120 bafashe imitwe 118, barayihuza bayita Wazalendo, bafata imitwe 2 gusa twigwaneho na M23 ko ari igomba kuraswa. Urumva? Ngo barangize babona sitosha bazana leta y'u Burundi. Hari haraje n'aba South Africa, warababonye. Hari haraje aba Tanzania, hari haraje ba Rusiya, ba Wagner. Ubu ngubu hariho abantu bo muri Colombia nibo bakoresha zira drone. Twogira sisoni Rwanda se yo bagwari rudushigiki gwari ruje titurubonye yo bagwari ruje no bazana n'abarundi. Leta ifata iyo mitwe yose kayihuza ngo ihige amoko abiri nero n'ubwoko bumwe bw'abatutsi bifitiye utugrupe twabo tubiri, igashubikazana indi leta y'u Burundi ngo batwice. Kuragira ngo warubaje ngo se hari cyo bitwaye, nta cyo bitwaye ndi tubabonye. Ubwo Rwanda se turarubonye, yebo twari turubonye. Abantu benshi baranenga Moise Nyarugabo kuri kubyo agize iminsi agaragara hariya kuri Goma ari kumwe na former president wa DRC Kabila, kandi bavuga kuko Kabila ari we niwe canzu, niwe muntu watangije uburyo bwo kwica abanyamurenge, niwe muntu waje ugaragaza iyo shusho yose. Ariko ubu nyine Maître Moise Nyarugabo wari senateri muri Congo akaba agaragara ari kumwe nawe ku meza imwe baganira ikibazo cya Congo. Abantu bakavuga ntese Moise ntiyaba arimo aragambanira ubwoko? Mu yandi magambo, ibi byo urabivuga hiki kuba Moise arimo aricarana na Kabila ku meza imwe kandi ntibari bacana uwaka? Mu yandi magambo, Moise ntabwo ahagambanira ubwoko, twese turamuzi. Ari no mu bantu bagerageje kuvuganira, kandi hari umuntu uzuvuga ikintu ugasanga kiri muri leta yaratinyaga kuvuga wakazi ke kadashira ngo batamumva nabi. Yaravugaga muri parlement akavuga ngo buriya bwoko kuki buhabupfa, kuki leta idacunga umutekano w'abaturage kuwa bandi. Si rimwe si kabiri nawe wagiye ubibona. Nubaho yaviriye muri leta arahunga yigendera iwiwe South Africa, nuba hagarukiye ibyo yavugaga kiri Kinshasa ibyo ahavuga. Hano wovuga ati se uru rurimi ko rubonye none ko atavugaga. Rero kuba ari kumwe na Kabila nta kibazo na kimwe gihari. Ndio batwara tubonye abanyembaraga benshi nka Kabila ngo tugwanye buriya butegetsi bwa Gisegeti, twagumye kubutinya, tugomba kubutinya, tugomba kuvuga gusa turi twigwaneho, tuzatugwanaho twigwanaho uko baduteye. Ubu ko turamugwanya ku mugaragaro, ubu nyine ko turamugwanya ku mugaragaro. Niki kwemeza vubaha ikazi iri mu bijombo zigiye kuraswa. Nzosubira gukorana nawe ikiganiro, sinzi nuzosubira kuntumiza, nzaguhamagara rwose. Nzosubira gukorana nawe ikiganiro. FARDC yaravuye muri kariya karere kose ka bijombo, so nico kikubwira ko tuhanganye nayo tugiye no kwirasa. Rero Nyarugabo rwose abo bamutuka niba abandi nyine bafata umuntu ari mu kumugambanye yamara gakenya ngo abisangire n'abandi. Abamwita umugambanye n'aba banyakagara twita abagambanyi, tukerekana n'ibimenyetso, tukerekana n'imvugo zabo bavuga. None baje kuvuga aho bodusubiye ngo bavuge toya ati twatugambanye, ahubwo twe ko turagira gucya na gucya. Kamanzi bigeze kumubaza ati se ko Nyarugabo bari mu kuvugira ubwoko tukabona havuga wewe umugaya wowe uzukora iki? Ngwiyo ngo agira ahandi ngo azakomanga, kuko azakomanga ati tubona aho akomanga. We ngo agira ngo ahandi ngo azakomanga. Cyagiye basohoye imirimo bayiha barukema. Hari umuntu nabonye yandika ku rubuga ngo Kamanzi we yakomanze mu gikari. Urabizi iyo mu rugo uje agakomanga hano ku muryango nyine uja muri saro baramukingurira. Uwagiye mu gikarusho utahuriye n'abagore baba batekiyo wo komanga bukakwirira. Rero
iryo komanga rya Kamazi ntajyo tuzi ni nawe uryivugira, ariko ahubwo tuba tubona amadeclaration ye avuga ko leta yakora neza, ko leta idukunze, ko leta tugomba kuyiyoboka. Uyoboka gute umuntu wawe kwica? Nubwo uyoboka kurusha imbaraga gute, uwo muyoboka gute? Muri make Nyarugabo ari mu murongo mwiza, turamushigikiye kandi turi benshi bamushigikiye. Abantu ngabo 5-10 nibo baje kuri media bakamutuka, noneho n'abatabizi ndabona ko bari abambaye haga bari abarundi ko Abanyamulenge bacitsemo kubera abo bantu 5 abona bagiye kuri rezo sosiyo. Nyarugabo ako sawa, turamushigikiye kandi turamuzi, turamwemera, tumuri inyuma. Reka dushimire Nyarugabo kandi arimo cyane rwose cyane, kandi nukuri iki kintu mvuze uko yavuga akiri muri leta n'ubu niko havuga. Hari n'abandi ubutwari ndakenera ngo abantu tuvugishe ukuri. Ubu yoba yegeza cece ku munsi akaba havuga twavuze tese uvuze kuko wavuye hariya ntabwo yigeze agereranya umugati akura muri iriya guverinoma na bene wabo. Yegeza avuga hari yegeza avuga akavuga ati burira bamufunze, sinegeza mbona no kumukura mu kazi gusa, ubwo ntazi constitution icyo ivuga, ariko constitution tibopfa kumukuraho yavuze ibi murimo. Ariko negeza mvuga ngo baramushyiraho kesi bamufunge, tugira Imana tubona manda yirangiye batamufunze, tigeza niyamamaza ahita yihungira. Ubu yagarutse agarukanye na Kabiro, agarutse kuvuganira bene wabo, n'ubundi nibahavuganira. Reka tugaruke inyuma. Ricardo turamushimira cyane Moise, kandi ntabwo tubivuga tutabikoye ku mutima. Reka tugaruke inyuma. Inama iraterana ibuvira, imare guterana yiga bantu iriya delegation yatumwe na leta ntabwo yemereye Abanyamulenge ko baganira, ariko baganira n'andi moko. Ikico ni igisobanuro kimeze gute ku bwoko? Njyewe ndumva ntacyo bari kuganira n'Abanyamulenge, kuko Abanyamulenge ntacyo babangamiye ubundi bwoko ubwo ari bwo bwose. Ni ukuvuga baje kuganiriza bariya baba bashaka kwica Abanyamulenge, ngo bababwire ati mureke guhohotera abanyu, n'abakongomani bagenzi banyu, bororo nibyo nibyo bashaka kubaganiriza. Ubundi iyo impande zibiri zihanganye zishaka intambara niba uganiriza impande zombi, ariko nimba uruhande rumwe arirwo rushaka intambara urundi rukaba rushaka amahoro, uja muri barya bashaka intambara ukababuza ukabakuramo uwo mwuka mubi ubarimo. Rero nta kuntu barigisha Abanyamulenge na biki, ntacyo babigisha nta Abanyamulenge ntacyo babahohotera buriya bwoko. Abanyamulenge ntambara bafitanye n'abafurero n'abanyintu n'ababembe, bagomba kuganiriza bariya yagiye kubica bakababwira ngo mureke kwica aba bantu, ntacyo mubamubaziza, ntacyo babatwaye, mubane mu mahoro kugira ngo musubire no mu mirimo yanyu ya buri munsi. Erega nubwo bahaba batubwira kuri Abanyamulenge ubu nyine nibo bagaragara wanazofika sana, sinzi uko nabivuga, bagaragara nibo babangamiwe cyane n'umutekano, nibo babangamiwe cyane, ariko n'abapfurero barabangamiwe. Nimba wari ufite iduka ryawe ari ryo ukuraho ubugati wa buri munsi, ari ryo ukuraho ubuzima bwa buri munsi, ari ryo ukuraho renti wishura inzu ubamo n'iyo wishura aho ukorera, wazagenda bakari gufungisha icyumweru. Urumva cyo ni igihombo kinini cyane. Nabo ko barabirenganamo, bafite n'abandi babo bakora gutuzi duto two guhasoringa. Umuntu utwara agataro kiwe karimo imyumbati n'imineke akagurisha saa sita, akababonye nani y'abana sukuma, sinzi hariya bazayita rengarenga, akababonye rengarenga y'abana biwe n'umukebuka umwe agataha agateka. Uwo munsi icyumweru cyose kikaba kiyagishyira atabona uko akora utwo turimo twe. Nabo barabirenganiramo, ariko kuko bazi ko bazarenda ari abasazi, bakabona ntavuga no kumwica bomwisha agatinya akabuma, ariko nabo babirenganiramo nubwo ako karengane gatangana. Kuko ubu nyine Umunyamulenge buvira arenda guha umuturanyi ifaranga, akamubwira ngo ngwino ngurire itoryi, ngwino ngurire injanga, ngwino ngurire isamaki, ngwino ngurire iki n'iki ubinzanire. Uwo ni wa wundi babanye neza, kuko asohotse ntiyogera ku isoko ziriya nsoresore zo mukubita zikamwica.
rero impamvu batirirwa baganiriza abanyamurenge nuko nta kibazo bafite mu ijambo rimwe nuko nuvuga. urakoze. Ikibazo ca nyuma ari naco dusozerezaho mu by'ukuri, urihangana gutwara umwanya wawe Ricardo, ariko Oya, nta reka kibazo. tubaze kino kibazo ca nyuma. Mm. Kubera iki AFC M23 twirwaneho itarimo irihutira kutabara abari Buvira, abakongomani bari Buvira, kandi umuvugizi wabo Kanyuka yarabivuze? Ni iyihe mpamvu ubona ituma M23 twirwaneho batagera i Buvira byihuse? Icyo kibazo mbaje kirandenze kuko ndi umusivile, sindi umusirikare, sindi n'umunyapolitike nza mvugana nabo, ariko cyane ntekereza ko urabizi ko ndi gukurikira mbona amatangazo yabo bakomeza kurega leta, bari bakiri muri CCLF. Icyo mpamya neza nubwo nguweho ndi umusivile, icyo mpamya neza si uko babuze imbaraga zo gufata hariya. Wigeze kumva na Koloneli Gakufi wenyine abyivugira ati bambwiye ngo ejo kaya masaha uzoburi kwa Mucepe no mu bupfurero bw'iri hoteli hari Buvira, urumva? Ego. ati nahagera mbere yaho y'amasaha babaye. Icyo mpamya neza imbaraga sizo zabuze. Ibo M23 buri gihe igwana ifata n'ahantu ikabanza ikavuga ngo twebwe batangiye kuva kirisabye baza batera ahantu hato bahafata bakavuga dukeneye ibiganiro. N'ubu nibyo babuze. N'ubu biriya byari biri Doha na biriya bya Washington, M23 iri tayari kuganira, ahubwo gisegeti n'uri kugenda uva mu biganiro ahindagurika. Bakeneye neza ngo babanze bamuhetse neza, ipointi ku yindi, ingingo ku yindi. Nibamara kumuhesa Uvira uzobona ifashwe, nimara gufatwa n'amahanga yose azobona ko M23 yagize taratibu ku masezerano bari barasinyanye. Rero gisegeti ugatayubahirije abantu bayo tuboguma kurengana kuriya bazahafata muhumure. Kandi nje ndi mu kwishima ko gisegeti rikanongera ko n'ubutakambajiye, ndi mu kwishima ko gisegeti ari mu kubakinangira akagumaga agahindagurika kugira ngo kugeza tuzorwe Imana igume muhe kwinangira kujya kwa Farawo kugeza tumuhiritse tumukure ku butegetsi. Ta butegetsi dushaka kandi bwa gisegeti yaraciye ababyeyi amabere mu minembwe tureba bavuye gusenga batamugwanyije. Abandi bati Munigantama ari we se batware bavuga ari ruguru, kugeza ubu nyine abantu bavuga ko yagiye muri Congo ari ukugwanya twirwaneho na M23, ariko ubona ari izihe ngaruka zihari mu gihe M23 twirwaneho yafata Buvira kandi Munigantama akiri ruguru? Ubona ari ki gishobora gukorwa hariya? Ntiyaba agiye guhura n'uruva gusenya nk'uko babivuga Ricardo? Munigantama ntacyo azaba, ni umuntu w'umugabo wagiye wiyemeje, wigezeho no kuba umusirikare. Ko ndabona ntacyo azohindura kurwanya twirwaneho, nciyo azoyirwanya se na leta yarayinaniwe, barayirukana bayikura mu minembwe, bayikura mu mikeke, bayikura mu minembwe yose, bayikura no mu mikeke. Ahantu isigare ni mu bijombo, naho ntabwo turumva bayiteye ngo bananirwe kuyihakura. Abafashe Uvira, ikintu Munigantama azokora, azopasuana n'abarundi, bashobora guca iriya muri Ndobo bakamanuka za Bibogobogo bakika za Baraka bakagenda mu mazi. Azogendana n'abarundi, nta mwana umuriza, nta rwaye, azoheka ese mu gihe abandi bose bamukore na boxe y'amasasu agenda ahungana nabo. Gusa biteye isoni, gusa bakagwanya bene wanyu ufite n'imbaraga. Kuva muri Amerika ukagenda hariya tukazomubona kutu video yikoreye box ahahunga. Biteye isoni cyane. Namara ni mu gihe Uvira uzoba yafashwe kandi M23 twirwaneho nibaterera hariya mu bijombo, izamwe bamanukana hariya mu kirunga kimwe n'abandi bose. Uzogira ku Buvira tuzobona amafoto yiwe ahurutse Buvira yambaye boots n'igikoti n'ibyuya byinshi ni boxe ku mutwe, tuzomubona. Ricardo, urakoze cyane, turagushimiye kuko witabiriye ubutumire bwacu. Urakoze cyane bwana munyamakuru.